Ulian punya hati menyatang tresnane kabeh ning beli Ini kan kayak ada zaman tontonan. Enak kan di balas itu. aku lagi lemah mabok deh pang ora lagi bisa anjau minum kayak kerja nih Sing mula kayak lenan cai. Kene cuma kayak ini. menjengkel pang ora ona hobi ada sing itu di mana pak Sekali Pak. Cai kapain je jema kayak mamunya. Sing kawang rayanan apa jani hari apa jani? hari apa aja lah Hari Minggu. Hari apa ini? Awak sing masuk aku nih hari. Hari Minggu. Ada jelemo sing masuk modo. Cai ne bocai jelemo Hindu gen KTP cai. Cai jak dulu ne. Jani ne hari raya galungan pandawang cai. oh galungan terus engke Wadah, sajan cai jelemo kolot. Mau sinawang apa? Jani itu hari besar dan hari suci umat Hindu Pandawang Cai. Jani itu hari di mana Ragu sebagai umat Hindu merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma Cai. Jani itu Ci harusnya membakti unasico keselamatan kerahayuan ring hidup sang yang widiwasa Cai. Galungan tuh datangnya setiap 6 bulan sekali Cai. Yang dibi itu penambahan adane. Yang penampahan galungan tuh irago nampak celeng, patungan ajak nyamone. Mencai jamune, bo patung dibi. sungguh aja pak Men bi itu kalangan apa lah nih dibi. dibi bakal jangan barbecue ibi bene Sing jok itu angon barbeque. Bin itu angon sate, angon lawar, angon kuah. Sate itu angon aturan cijang di Banten nih. Kene buci dari generasi pemuda memberikan contoh yang buruk cai. Do cai marung ngoyong di perantauan, sa pajak budaya Bali ne. Yapi nih ragu ngoyong joh kene di perantauan, iragu harus ingat ci. Ken hari suci umat iragu ne. Do selesai ci ngemak gaya memunyah kene. Bo ngerti cai? Saya ngerti bang ora. Kesempatan dong. Ada mikir ini. Wadah. Sepocol ya Pak Ngurah oleh Tuni Darmo Wacano yang kene. Yang cai selesai ngemak gaya memunyah kene. Enggal cia tuang jak banjari ke MPI. Apa tuh MPI bang ora? Rajopati cai. Sud ajak ke MPI, cai kirim ke DPR. DPR hijau aja bang ora. Ke dalam puri ajak ke cai. jenglen kamu Begitu tekuling dalam puri, cai ajakin ngelingihin R3. leng si R3 emang nih R3 apa nih pang ora Rong telu cai. Lu potong cai ngoyong si Dori. Aduh, calon demen hidup. Lu jangan sandra Pak Murah. Oh bang ora. Aman cai nudot hidup. Sud ngemakai memunya, jani rena gede, boleh mu acapang kena ditu. nah itu cang kermulnya jadi pang ora Nah, mu nak mulai baru. Tertimpa di kutang. aja main lemah ini repot-repot ben